ni igikombe cy'amahoro bageze muri round ya kabiri, second round. Muri biziko round ya mbere yarangiye haboneka amakipe 16 agomba kwishakamo andi makipe 8. Ayo makipe 8 agahita azamuka muri round noneho izaba ikurikiyeho, ari naho bazahita basanga amakipe noneho ataragaragaye muri izi round, harimo za Sport, za APR, za AS Kigali ndetse na za Bugesera. Ariko uko imikino imeze nuko ari imikino igomba gutangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Birumvikana ko ari mu byumweru bibiri byonyine kugira ngo aya makipe abatana mu mitwe. Ikipe ya Musanze igomba gukina n'ikipe ya Muhisimbi ku isaha saa 9, azaba ari kuri iyo tariki 15, mu gihe AS Kigali izakina n'ikipe ya Etincelle. Ni umukino ukomeza uza amakipe abiri mu cyiciro cya mbere. Hanyuma rero ya kipe twavugaga yitwa Nyabihu Young Boys, kipe y'Nyabihu rero ikazakina n'ikipe ya City Boys, ni kipe rwose ni muri umuntu wa Gorira. Hanyuma UR izakina na Nyanza FC, AS Muhanga ikina na Etoile de l'Est, Intare zikina na Ivoire Olympique, mu gihe Kiyovu Sport izakina n'ikipe ya Rutsiro. Iyi Rutsiro yabigezeho nyuma yo gukuramo ikipe ya Marine, murabizi ko ari umukino utari warabereye igihe, ariko baza gukina Rutsiro iza gukomeza itombora ikipe ya Kiyovu Sport rero, mu gihe kandi ikipe ya United Stars yo mu Kabagari rwose izakina n'ikipe ya Amagaju ku itariki 15. Hanyuma rero imikino yo kwishyura y'iri jonjora rya kabiri, imikino kwishyura izakinwa hagati y'itariki ya 21 ndetse na 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2025. Birumvikana ni nyuma y'icyumweru kimwe bakinnye imikino ibanza. Ubwo ku itariki 22 tuzaratumenye amakipe 8 azaba agiye mu ijonjora rya nyuma, cyangwa se azaba agiye muri kimwe cy'umunani kirangiza, kuko azaba amakipe 16 bakina kimwe cy'umunani, bakina kimwe cya kane, kimwe cya kabiri ndetse na final. Tumenye ikipe izasimbura ikipe ya Polisi igifite umwaka ushize w'imikino muri bizikoretse ikipe ya Bugesera ibitego 2-1. Gore biragaragara ko amakipe nka AS Kigali, amakipe nka Kiyovu, amakipe nka Magaju ndetse na za n'ikipe nka Etoile de l'Est, amakipe akomeye afite amahirwe ko yazagera muri kimwe cy'umunani kirangiza, ariko nyine birasaba kugira